Igitondo cyiza nshuti bakunzi mudahwema gukurikira ibiganiro bya Kigali Sport, nizere ko rwose mwagize umunsi mwiza, nizere ko uyu munsi uri buze kuba wababera uw'ihirwe cyane. Gatanu kuri gatanu tugiye kuba twagaruka ku makuru ari kuvugwa hano mu Rwanda ya siporo. Ni umukinnyi bita Ndikumana Asumani. Uyu Ndikumana Asumani nyuma yo kwirukanwa na ekipe ya Rayon Sports, biragaragara ko rwose yanagaragaje urwego ruri hasi, rukomeye cyane rwose, urwego ruciriritse, urwego ruri hasi nk'umukinnyi rwose utagira icyo afasha ekipe ya Rayon Sports. Ariko amakuru twakiriye muri iki gitondo, dore ko ikipe ya Rayon Sports yari yamuhaye ibaruwa ku munsi w'ejo, amakuru twakiriwe muri iki gitondo ni amakuru adasanzwe, ni amakuru meza cyane ku bakunzi ba ekipe ya APR. Ni umukinnyi bita Ndikumana Asumani, ekipe ya APR yavuze ati niyiyizire muri APR rwose, izamwirerere. Ndababwiza ukuri ko uyu mukinnyi Ndikumana Asumani uyu munsi aribwo aritaba ikipe ya APR hariya rwose ku Kimihurura, hariya ikipe ya APR ikorera imyitozo hariya rwose, ikipe ya APR ifitiye hoteli. Uyu Ndikumana Asumani ubu ngubu tuvugana rwose ntakiri umukinnyi wa Rayon Sports, ahubwo ubu tuvugana rwose birasa nkaho agiye kuba yaba umukinnyi wa ekipe ya APR. By'umwihariko rwose uyu mukinnyi bamaze kuba bakemeranwa buri cyose, buri kantu ku kandi rwose. Uyu mukinnyi Ndikumana Asumani agomba kuba yakerekeza mu ikipe ya APR gatanu kuri gatanu. Biri kuvugwa ko miliyoni 10 rwose zihagije kugira ngo ibe yamwegukana, ikipe ya APR ikazajya imuhemba ibihumbi 900 by'amanyarwanda. Ndikumana Asumani, Imana imufashe rwose aze kubona ekipe ya APR ndetse ibashe kuba yamusinyisha. Mugire igitondo cyiza, mugire umunsi mwiza, mugire isabato nziza. Ciao ciao.